Sevda Çelik Özbingöl got قیوم کلمچکرنا ایراده یا گله. خبرده که کمیسیون حقوق و مافی مروان دم پارتی سفدا چلیک özbingöl da zanین که افسرده ماسیمینه به قیوم را روبرو دمینن و ده هلبجارتنین داوی ده جاره کدن گل کردش قیوم را گوتنا. سفدا دیار کرد که نه پیکانه او قیوم و ذهنیت قیوم قبول بکن و ها گوت. تاین کرنا قیومان دربه یا لدیجی مافی بشارتن و هلبجارتن یه گله. جبو کو پولیتیکای قیوم وره پوچ کرن دوی هرکس خودی ل اراده خود درکوه ام بانگ لگل خودکن کوفی پولیتیکای بین باندور بکه بریا هر تشتی ام اراده گل اساس تگرن قیوم ده همان دمیده کلبچکرنا اراده جواکانه دوی واریده وظیفه دکه و سرملی هرکسی قیوم سبروجا جواکی دخن مترسیه دوی ده سری در خستنین حقوقی و همو سازی و دستگه لدیجی پولیتیکای قیوم رابن قیوم تاینی سر اراده ما همویان هاتیه کرن دوی هر کس لبر قیوم رابه و دنگ خود درخه بانگا تکوشین هفار دبه که ام قیوم لشهرداری استنبول جی ببینن هفسرو که دم پارتی استنبول مراد خالماز دیار کرد که پولیتیکای قیوم دربه اکل آشتی و دموکراسی ترکیه و گفت قیوم تنه به کردستان رسی نوردار نامینن اگر لهمبری قیوم بدنگی هبه و سبل روجاوی ترکیه جی قیوم دکه و پیشیامه مراد کالماز بالکشان سر گوتنین دولت باخچلیین درباره پرسکریکا کرده و گوت ترکیه به آوه کی تبلیغ هفته مشاندن بری هفته ای که برزو جالان جبو مجلس هاتبو بخواندن و پشت هفته ای که جی قیوم ها تاین کرن نزیکاتی که به ویرنگی نای قبول کرن پولیتیکای تجرید تهیجی دوام دکه به سالان هم داخوازا راکرنا تجرید دکن لی تجرید بو بنگه ها سیاست قیوم مراد قالماز هری داوی گوت هم دکارن سبه قیوم لشهرداری استنبول جی ببینن دوی جهپه و همو مخالفت سیاسی به دم پارتی را به یک لدیجی سیاست تجرید و قیوم دجبریه که دشوار نشان بدن تکوشین یک بوی گلکی گرینگه در حق احمد özر ده لپرسینه که دن هات وکرن سروک شهرداری اسن یورتا استنبول احمد özر به هنجت اندامتی رخصتنه هاتبو گرتن هات زانین که در چارچوبه قانون هجمار 6415 ده یا پیشی گرتنا فینانسمانی تروریسم ده در حق özر ده لپرسینک نو هاتیه وکرن لگوری نوچه اسماعیل سایماز نویسکار حلق تیویه در چارچوبه و لپرسینه ده لکولینا مالی هاتیه دست بکرن هات زانین که هم قیوم هاتی تاین کرن هم مفتیش وزارت کار هندور و هم جی دوزگر تان تونجای لیکولین مالی یا بربحث برویده بن هات زانین که ایحاله این پشت هلبجارتنا احمد özر هاتنه کرن ورن لیکولین کرن امام اغلو امردیجی سپان آنتی دموکراتیک جهیرو و دکبن نواتفگره سرک شهرداری ترکیه تبه و شهردار باجار مزن استنبول اکرم امام اغلو پشت جوین آوارتایال دشی تاین کرنا قیومان لپیشیا تبه داخویانی دا اف شهردار باجار مزن آمده سر بوجاک جی تبلی داخویانی بو امام اغلو بالکشان سر تاین کرنا قیومان و گد بفان بریانان را ریگز این سرکه ین حقوقی و مافین مروفان این سرکه جاره کدن هاتن به پیکرن دموکراسی اما ایرو جاره کدن دربه کران خواریه امام اغلو وها بردوام کرد به تاین کرنا قیوم را اراده گلت تونه کرن جبرفان بریارن حکومت ترکیه شهرستانی جهانی خود به امام اغلو بفان گوتنان بداوی کرد و کتبه به امی به پارتین سیاسی را هفدتنین خورد بکن و ایرو و دکه نواتف گره جبور را کرنا سر راست کرنا قیوم و جنو و نرخاندن قانون هلبجارتن دوی مجلس بکه نواتف گره وزارت کار هندوریا دولت ترک جارا سیمین قیوم تاینی شهرداری مردینه کرد. وزارت ترک جارا یکمین ده سال 2016 ده شهرداری مردینه غصب کرد و والی مردین مصطفی یامان وکا قیوم تاین کرد. دویمین جارجی ده هزیران 2020 ده شهرداری مردینه هات غصب کرن و محمود دمیرتاش وکا قیوم تاین کرن. هری داوی سیمین جار ده 4 مجدار 2024 ده شهرداری مردینه هات غصب کرن و والی وکا قیوم هات تاین کرن. قیوم تاین شهرداری مردینه به گشتی 20 میلیون و 596,632 تل خرج کرن. هنه کار نه اصول که هاتنه کرنجی وانه. لشهرداری نافچه آرتوکلو ده سردم قیوم مصطفی یامان ده به میلیون تل برتیلو نل ریتی چیبون. دیسل نافچه آرتوکلو 2236,041 متر خاره هاتن فروتن.
قادا شتلان آشارداری دوری مدیریت دارستانه کرد. جبوچه شارداری مردینی جبو شارداری 3 Ocak یا خارپت یا AKP 15 milyon TL şandın. Arsen taxin Diyarbakır kapı usara çoğlu utağa ceviz pınarya derikeji frotin. İhaleye kanalizasyonu ya Marsu 15 milyon TL'yi bağvayı ki be usul dan aligre AKP. İhaleye kanalizasyonu ya Marsu otopark u gelek ihaleyinden bağvayı ki be usul dan aligre AKP. 5 paraşüt, 5 çantayın paraşütan, 5 kask, 5 harnes u 3 paraşütên cîgir yên de envantera serokatiya daireya xizmên civakî ya şaredariya Mêrdînê de bûn dana müdüriyeta ciwan û werzişê ya Derîkê. Qeyyûmê Mêrdînê ji bo mîtînga Serokkomarê AKP'yî Tayyip Erdoğan bi behayê 2 milyon û 416 hezar TL vesayît kirêkirin. Cara seyemîne ku qeyyîm tayinî şaredariya êlihê tê kirin. Qeyyûman êlih şelandine. Desilatariya AKP û MHP ji sala 2016 ve polîtikaya qeyyûm xistiye devrê û dixwaze vê polîtikayê bidomîne. Beriya du rojan dîsa li ser daxwaz û fermana desilatariya AKP qeyyûm danîn ser şaredariya Mêrdîn, êlih û navçeya xalfetiyê. Şaredariya êlihê yekemîn car di îlona 2016 de, duyemîn car di adara 2020 de û herî dawî beriya du rojan di çarê mijdara 2024 de qeyyûm tayinî şaredariya êlihê kirin. Her cara qeyyûm danîn şaredarî hate talan kirin. Waliyê êlihê Ekrem Can Polat ku niha we qeyyûm hatiye tayin kirin, beriya niha jî qeyyûm bû û şaredarî bi 3 milyar û 53 milyon û 977 hezar û 75.92 lîre dibin deynan de hiştî bû. Her qeyyûm şaredariyan dikin cihê ranta alîgirên AKP'yan. Qeyyûmê êlihê 3 Hezîrana 2021 de serokê ciwanên AKP a Sêrtê İbrahim Bedûk kire müdürê nivîsgeha taybet. Keça cigirê xwe Adnan Yörük, Sema Yörük jî di çeleya 2021 de li şaredariyê kire kar. Hevjînê Adile Gürbüz ya AKP'yî Metin Gürbüz jî kir cigirê qeyyûm. Ji bilêva tevan qeyyûman mal û mirkê şaredariya êlihê jî firotin. Ev kiryar teva bu sedema qeyyûm ji bütçe û mafê şaredariyê bi milyoran pere bidizin û bidin alîgirên desilatariya AKP. Qeyyûmê xeskwar li êlihê qeraxên çemê êlihê kire cihê rantê û firotin. Hebe dehe, divê bêçalakiyên şoreşgerî em hesab ji faşîzmê bipirsin. Komîteya Rêvebira Tevgera Şoreşger a Yekbûya Gelan hebe dehe dijî desteserkirina şaredariyên girêdayî Dem Partiyê daxuyaniyek nivîskî da. Daxuyanî wiha dibêje. Faşîzm wê çi bike diyar e. Wê siyaseta mîtîngerî tecrît û asîmîlasyonê devam bike. Daxuyaniya ku AKP piştî desteserkirina îradeyê bi gotina wê pêkanînên bi vî rengî bidomin îsfata vê yekê ye. Hebe dehe dibêje tayînkirina qeyyûman di çarçoveya plana hilweşandinê de ye û wiha dewam dike. Roj roja bilindkirina tekoşîna şoreşa yekbûya li dijî vê konsepta şer e. Divê em li rex îradeya şoreşgeriya gelên Kurdistanê bisekirin û ji faşîzmê hesab bipirsin. Yekane zimanê ku faşîzm jê fêm dike zimanê çalakiyên şoreşgerî ne. Divê em li ser vê bingehê tev bigerin û ji